Alright, sekarang episodenya si Mimi nih. Let's go, Senta Rumah The Guardian. ここはどこなんでしょう。バラバラになったみんなも無事やとよろしいんやけど。きっと大丈夫ですよ。あ、小次郎はん。 Ini apa Koshiro dulu nih, apa gimana sih? Nah Mimi. ここはどこなの？みんなはどこに行ったの？ Nah kalau dia ini butuh きっとみんなもミミのこと探してるわ。頑張って先に進みましょう。ね。 butuh grinding emang guys kalau dia. Ntar dah, ini kayaknya gua harus mengedit dia. Oh iya, bisa dicopot cok. Breaknya dihilangin aja lah. Gue lupa, bisa kok. Palmon aja ya kita kasih break. Aduh, penuh lagi cok. Ini apa? Ray. Oke, ini deh, gak usah guys. Apa itu ngapain sih? Iya elah, kagak usah lah. Lalu gua kasih break attack bro. Nih, gua kasih break attack kalau bos. Kayaknya useless juga deh. Kudu banyak grinding dia. Aduh, butuh banyak kapsul supaya kamu kuat Mimi. Oh shit. Anjir, 2 kali bro. Wah parah ya, lemah banget cok. Wah parah, lemah banget. Nih kayak gini-gini nih ngeselin nih. Ngabisin item tau gak? Apa yang harus gua ganti ya? Tadi dulu guys. Kayak butuh defense deh dia. Attack boost. Ya attack boost gak usah dah. Attack boost. Attack boost 1. Boros banget anjing. Bikin kali ya. Lat feeder kurang. Deh bus 2. Fluffy. Kurang sih guys. Kasih apa ya? Gue tuh bingung anjing. Like 2 pieces HP boost doang.
sementara pakein aja lah. Itu grinding parah ini. Wah, poison kena poison gimana? Gak bisa sih, dia harus heal. Parah banget, parah. Nggak kuat guys. Tidak, aku tidak akan melawanmu. Anjir, habis buat Palmon doang. Cok, jalannya baik banget cok, sumpah. Tidak, aku dikejar. Ibu, aku dikejar. Deep break. Deep break. Ntar guys, kita butuh attack break daripada itu. Jadi support aja dah. Ntar nunggu ini deh. Harus di GB nih, kalau sendiri gak bisa guys. Harus di GB deh. Ada lagi worn out chip. Kalau musuhnya kayak gini-gini sih oke ya. Ya daripada ini mendingan ini deh dirubah. Skill seal. Gak mati kunyuk. Wah, jauh banget lagi naiknya. Ini lu maju. Udah susah payah lawan gini-ginian ya anjing. Attack break. Pukul biasa aja lah. Lucu juga kena poison anjing. Wah, sakit cok. Demi grinding lah ya. Ayo Koshiro, cepatlah ketemu anjay. Kamu menyusahkanku saja. Cepatlah bertemu, aku rindu Koshiro. Dia lagi. Give proper greeting with poop. Dipalak aja.
Dibegal. いや、あんたに渡すくらいならドブに捨てた方がマシよ。ならうんちまみれとどっ Kafaya ちが niya マシ po. かな。うんちまみれになるのはそっちなんだから。 Wah, ribut. Maksud gue nih MP-nya, aduh, SP gue habis guys. SP gue habis. Wah, anjing ini. Gak bisa nempel gue, tai. Alah, kenalah. Anjing. Selin, tai. Wow, SP gue habis nih. Ya mah jam aja lah. MP terakhir gua. Gak attack break juga lah. Amulet Raise evasion rate. Wah, kayaknya ini boleh sih. やったわバルモあー、なんだかとても心が爽 Akhir や refresh. か。とっても爽やか。私は爽やかじゃない。いいうんちになった気 Good 分。 poop anjir, gimana? Tai baik tuh gimana anjir? Tai wangi anjing. じゃあ聞くけど、この辺で人間を見なかった？人間？Ningen? みたいな格好をした人。そういえば似たような生き物とテントモンが大の子 Asian Dino Region. Namanya kok sama ya? Kayak Digimon World 1 ya? 大の古代凶悪うるさい Okay, んだ well よ。 then bye bye. バイバイ。Asian, wow, banyak banget. Backpack musuh guys. Aduh, MP gua habis. Please lah, tepat sep-sepan. Gak ada tempat sep-sepan nih bos. Masuk dulu kali ya. Wah, ada di sini guys. Tar dulu. Gimana kalau gua grinding dulu guys? Tar gua save dulu. Gua grinding dulu, oke?